Mi che gradisi na promeluga Madurong Curials Bank. Madurong Curials Bank ta permitinos panostin e centrum nas Scharlo. I pamibisa no centrum tanas Scharlo weg 52 posso parse kun taturende sa undanosta. Nanta facilita e seinos ku un huur masha razonabel di un florin pa anya. Ok? So panang prome masha danki. Después nos Ride for the Roses. Sin Ride for the Roses, itambe durante e periodo di COVID, nan asigi sostenenos di moda ku nos lotaba tatin hopi problemas sin nan. Y panang tabay un danki fuerte, no solamente pa eseng, pero e esfuerzo pa ture kosnan kun nantin awor kaba plania, awor kun notin COVID, e ora e otran ko Dios que nos prospera pa mira, e walk atrobe entere ride. Anto patur e hendenan kuta sostenenos, por ejemplo, butin UTS, tayudanos ku telephone lines panos call centrum, itur e voluntario nan kuta sinta awe kaba nanos call centrum, itures nan kuta ayudándonos, ture mucha nan young, kuke bin ayudanos, minsa quanto gente me pobisa danki, pero e danki mas grandi tapa e comunidade corso, ku tador di nang, e dor di nos, posomita meta parte di e comunidad, pero dor di e comunidad, ku nos por a existir ture anya nanaki, posota dor di nos comunidad, nos por existir dor di nan donasyon.